Dear Mr. Lonely. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tayo itkanbiyag ita kat naggapo iti pagayam tayo ang nagpailinged iti nagan nga Aljun at Tagala Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Lalaki ak nga may saak at akrot. Mabuti nga iti kasipngetan. Nang runa no damangeg ko nga istorya may papan iti alalya. Rugyak man tagsalaysay idagtawenak iti 14. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ti pagayam tayo ani Aljun, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Into nalpas tayo amangan, aginaw kan Mirasol, saan mo nga ipabigat ti iinawam, si kamot Aljon, agpakan ka iti asaw. Sapay nagsipngat iti ruwar. Apay ayan no nasipngat. Mabuto nga raw. Anya nga iti pagbut nga. Amangan wad alalya. Mamatpati kan tuubot iti alalya. Bakit ako, ngamjak pa'y nakakita iti alalya. Panunot mo laang dayta. Limalalakyan ka atakrot. Wunyaron atatang, saan kami matatakrot ka ni Manang Lin? Uray tanalaingak mat ije pagadalan. Saan akaskan ka? Uray sa anak matatakrot akaskan ka. Naalakit din, maang kayaw. Amangan no agapa kayo manay. Anya pa'y lang tiyar aramidem ngay. Nakainawa kon. Naisagana kon dyan ka ng ti aso. Diyay laangan mapanmangpakan ti aramidem. Sika nga minan at mapanmangpakan. Naglalaingam ngay. Siyak lang arudin tinaginaw. Anya matan. No di ka pa'y lagunay. Ipulong ka kadatatang kananang. Wanan, mapanakon. Ilukat ko latan ti silaw dito'y kusina. Ay, medyo masilawan matkit di jerwar. No apay ngamin mat ama nagputbutangak. Dahito yun ti kanan ti aso. Rumwara kon, katapaman ama itad ko. Tumarayak nga umunag. Narigatan, ang mga numakakita iti alalya. Dagol, adto'y ti kanam. Bigla na idap ti silaw. Alalya! Alalya! Adino, kayat ti alalya? Si kakaditi nang idap iti silaw. Kat, pirmi matan abutang mo. Nanang! Ni Manang Mirasol! Amo na lang ang rudan na takrutak. Mangloko pa'y lang man. Apay nga inaramid mo ti kabsat mo ti kasjay, Mirasol. Kaya't ko laang matakitaan ti reaksyon na nanang. No talaga ang mabutang matlaang. Intun maminsan. Diyak kayatan ti agpakan iti aso, nanang. Ay. Ni Manang Mirasol latan ti agpakan iti aso. Si kangarod ati aginaw, tasyak ti agpakan iti aso. Diyak kayat. Trabahom ti aginaw. Inton maminsan, saan mo nga ulitan ti inaramid mo, Mirasol? No ulitan pa si kanton ti agpakan iti aso. Uwan nanang. Sige, mapan kayo maturugan. Apay nga da ka dito'y silad ko. Manang, mabalin ka di adituyak a maturog. Apay, kat adamot silad jo kin ni Mirasol. Imbag ijay tasagay sa kayo iti kama. Masurunak nga rod kan kwa na, manang. Uray agap laga kon dito'y datar. Tapno saan ka madisturbo iti araramidam. Sige, alang nga rod, agaplag ka pa'y laang dita. Diyak pa'y nga minalpas to'y project kong aramida. Uwan manang. Anya tinagapaan nyo ayakin ni Mirasol. Saan kami anagapa, manang? Binutbutang nak ngamin. Kunak no alalya tinangidap iti silaw. Nimat gayam manang Mirasol. No apay mat ngamin ama nagbutbuteng ka. Jak amu manang. No apay akas tuyak. Tatang, kunan ni Carlo aka eskwilaak. Adda ka no white lady agpakpakita iti rabi ijay batog timangga amalabsan may numapan kami agiskwela. Ay naanak kaw,
Malablabasak na dya mangga, manipod pa idi baruak, nga maging gaita, awan pa nakita ka white lady. Idi siguro kat awan. Hangam ita, adda ka no agpakpakita white lady, tatang. Ay, istorya lang na ita anak ka. Saan ka mamatpatay? Agpaiso ka no, tatang. Saan mo ngay papilit? Diyak lang mamati ti dayta ngay bagbagat ti kaeskwilaan. Nakapimpintas at talaga ni Carla. Talaga crush ko. Nga mabainak mo't amang ibaga crush ko. Naimbaglangan Taiso tinaira na akatugaw ko. Hoy, Aljon. Ha? Apakit kita anak. Ada ka di rugit iti rupak? Ha? Ay, awan. Nagpintas ka ngamin, isuakit kitaan ka. Pasablugan nakman ako nakon. Aywan gayam, naaramid mo ka din di assignment tayo iti mat? Una, inaramid kun idirabi Kasta ka di? Mabalin ka di nga isurom no kasano nga aramidan. Diyak namin masurusurutan. Ala, irwar mo nga rodan tinutbook mo, taisuro ka. Tawan pa mo't maestra tayo ita a subject. Aywan gayam, awisan ka inton Sabado. Birthday. Kuna ni nanang, awisak ka no dagiti gagayam ko. Kasta ka di? Happy birthday nga rod Anya nga oras nga umayak? 4:00 ka no iti malam. Ada ngamin papanan ni nanang iti agsapa. Sige. Agpakada ak nga rod kada nanang kantatang. Nanang, agpakada ak kuma, tadda papanak. Sa dino ti papanam. Birthday ni Carla agayem ko, kat agaw awis. Di mapan ka. Ang amdi ka una agpakpakarabi Unanang. Ay, ni tatang ngay. Ada na panan na. Di pa isimang pat. Da kayon tulang nga rodon timang ibagakan kwa na, nga adda na panak. Wan, anak ko. Sige nga rod nanang, mapanakon. Carla, agpakada akon 6:00 mat gaya man. Mabidlaan, mangibalkutak lang iti iyawid mo. Saanan? Kapabain mat. Nanganak matan. Para kadananang kantatang mo kan kadamanang mo. Alaman laangan. Saan nga ta kababain kadananang kantatang mo? Iso damat din ang ibaga nga ibalkutan ka. Imbagak namin asikat imang sursuro kanya kiti assignment ko. No saan ko nga mo nga aramidan. Pakaragsakak ti mangisurukan ka. No adda saan mo nga among aramidan, Carla. Agpaiso? Unmat. Kasta ti kinapatag mo kanyak. Ha? Napatagakkan ka, kunam? Ha? Kwa? Napatag ka kas gayam, kunak. Kasta ka di? Mabit lang nga rod, tamang ibalkutak iti iyawid mo. Ay, talaga narabyan akon. Mabainak mat ngamin nga agpakada adagos kan ni Carla. Kan kasladyak mat ngamin mapanawan. Hanya ngay ita, narabyan akon. Ay, sapay malabsak ti mangga ako nada nga da white lady na. Ay, imbag dito'y kalsada, tanalawag pa'y. Iso adyak pa'y kasapulan ti silaw. Saan abale? At damat flashlight to'y cellphone ko. Ison ti usarak apag silaw. Intun sumina ako iti kalsada. Dandani akon iti mangga ako nada nga da white lady na. Adda puraw iti punti mangga. Tumaray akon. Taray, Aljon! Taray! Nabatik ti may sa chinilas ko. Diakon kayat ti tumalyaw. Tumarayak latan, aging ga makadayuak. Sublyak to inton bigat ti chinilas ko. Apay anarabyan ka. Kung nakasan kang agpakpakarabi Nanang, mabainak mat ngamin nga agpakada-adagos ka ni Carla. Anya ngay, day tabit-bit mo. Impayawid ni Carla. Ipanmulatan ni Jay Ref. Tanangan kami mutan. Mapankanto mat maturugan tarabiin.
Unanang, Mabit man laang. Apay akas lang kalkalingutan ka. ha? Ay, awan nanang. Nabanugak lang siguro anag na. Sige, mapan ka nga rodon iti pangibabaon akken ka. Tapno makainan na akamutag. Mapan ko sublihan ti chinelas ko anabatik idirabi Jakon imbaga kada nanang tinakitak. Tamangan no katawaan daklaang. Ay, hangam, white lady nga ta tinakitak idirabi. Ngam apay ako na ni tatang asan apud nung adda white lady. Uno, pilpil yun day jay a white lady ti pagpakitaan na. Ay, adday tanti mangga. Ay, ayan nga tati chinelas ko. Ay, day jay. Ay, kita ak man ti pasat anak kita ak iti white lady. Ha? Sako mat gayam. Apay mat ngamin nga adda nang ibati iti sako dita. Permilakid din ti butbutang ko idirabi Sako mat gayam ti kinabutang ko. Ay na, nakakatkatawa mo ti istoryam, Aljon. Managbutbutang ka mat gayam. Carla, jakman amon o apay akas tuyak. Kuna day di apong ko, no kano man nagbutbutang ka, no kas di nga adda matay, igamam kano, tapno mapukaw ti butang mo. Agpayso nga ta? Diya ka mo day tamot ti kuna day di apong ko. Kayat kumat ama ikat ti kinatakrot ko. Padasak tuman mat day tanga imbagam. Nagbayag mo tanda tatang kananang anapan na kisyanda. Awan matan aramiden ta. Natrabaho ta matan amin nga imbilinda. Aywan, agbuya talaangan iti TV. Tapno saan ta maboring. Ha? Aywan na niya. Anya nga tatimayat apabuya ita. Mabit lang ilukat ko ti TV. Tagkitak man iti mayat apabuya. Wow! Ha? Mayat da ito'y apabuya Nakabutbutang madday tamanang. Ialis mo. Iso nga ti kayat ko abuyaan. Si kalangan ti agbuya. Rumwarak. Diyak kayat day ta apabuya. Takrut ka kit di bakla. Tatang, sa dino ti papanam. Natayay ni Lulom. Mapanak ijay daan abalay may, ta ijay kano ti ayan na ita. Saan pa yan nabalsamaw? Pagtutungtungan mi pa'y, nagkakapsat noon niya ti aramidin may. Umayak mo tatang. Sigurado ka? Ang mga nusan kan tumanin na makaturog no makakita kay ti bangkay. Sigurado tatang. Kayat ko ang makita ti bangkay ni Lolo. Apay mait akayat mo akitain. Sigud-sigud kat saan mo akayat ti makakita iti bangkay. Kayat ko nga igaman ni Lolo. Barang maikat ti kinaman nagbutbutang ko, tatang. Sa bagay, nangagkumot daytan. Diyak lamaw no agpaypaysaw. Kayat ko apadasan, tatang. Nawan mo't kat ditidakis na no padasam nga agpaysaw. Itata na igamam ni Lulaw, anya nga itirik nam. Awan mat, tatang. Kastoy gayam ti bangkay. Nalamiis. Ikiwan tawan nga rodbiyag nan. Barang maikatan ti kinatakrot ko, tatang. Kahit mabati ka nga roditaw, no sumurot ka kanya kay salas. Sumurot kada kayo ijay salas, tatang. Wala, umay ka nga rodan. Taag tutungtung kami pa'y nga kakabsat. Kumusta tiriknam ita? Naikatan ti kinatakrot mo? Lablabanak lang tiriknak manang.
No ma-imagine ko ti ropa ni Lolo. Pilpilitak latan alipatan iti lagip ko. Rumbang laang akas ta ti aramidam. Manunti tawon mo, ngam takrot ka pay laang. Isu nga rod akayat ko alabanan daytoy ariknak, manang. Tapno saan nakaakanayon aluklukwan ni Mirasol. No saan kanton atakrot, sumardang tumatan ni Mirasol amang luklukukan ka. Jakman amo ko ni manang Mirasol. Amo na lang aruden ama nagbutbutengak. Kay kayat nakpailang aluklukwan. Atam mo na atakrot ka. Ngam no saan kanton amabutang, sumardang tumatan amang luklukukan ka. Kumusta ka, Itan? Timurad ka din? Panagkunak, at damot nagbaliwak. Sa anak matunahin ama nagbutbutang. Ngam, at dalat taday ta ariknak no kwa. Buyogam latan iti kararag. No kasta asum kan tiriknam, ama karikna ka iti panagbutang. Agkararag ka laeng. Agyaman kadagita nga isursurum Carla. Gapukan ka. Isuan na bawasan ti kinatakrot ko. Ken, nakatulong ti kanayon a panangawis mo kanyak amapan iti simbaan. Anya ka kadi, siyak ti rumbang agyaman kan ka, gapu ka dagiti insursurum kanyak. Nang runa iti math, aging ga ita college tan, si kapay lang ti kanayon kong asitgan. San ka di akinunak? Apakaragsakak ti mangisuro kan ka? Agyamanak, Aljon. Gapu ka ni Carla, inot anapukaw ti kinatakrot ko, Mr. Lonely. Nagaramakken ko na, kat sinong batanak. Iso nga ita, kaayan-ayat kon ni Carla. Kastaan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Aljon. Agyamanak met pagayam Aljon, iti daytoy apakasaritaan. Ket nasayat met, tanapukawen ti kinatakrot mo. Ken kablaawan ka, gapu ta sinungbatan na kati babae nga ay ayatem. Ala, sapala kuma tagturtuloy ti ragsakyo. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan ni Aljon, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para ti script ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Peclay. Sound effects, Joffer Anas Basit. Musika, can computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itinkay panagdengeg.